ubijen raketom u Karotinu. Dobro, Vlado, da li je sad bitno da li je to vaš čovek? Bitno je da je neko poginuo? Vrlo je bitno da je naš čovek. To je jedini čovek koji je poginuo na stadionu. Vama je bitno i kada je neko poginuo, da li nosi dres grobara ili delije? Da vam kažem, bitno je iz tog razloga što se mi nismo osvetli, baš iz tog ljudskog razloga da ta karika ubijanja se ne nastavi. Znate, jer ako se krene sa tim ubijanjem, prestaće sport, prestaće navijanje. A vrlo je bitno ko je poginuo. Bitno vam je da je to delije. Nije vam bitno što je neko poginuo. To vam je bitno da ima... A znate kako, čovek je čovek, ali je poginuo naš čovek. Zašto krijemo tu istinu? Je li vama to bitno? Pa bolje poginuo niko nego moj neki drugar. Iskreno. Pa iskreno, pa stani šta bi, pa čekaj čovječa kada kaže, pazi, kad mogu da biram od dva zla, biraš manje zlo. Manje zlo da pogine moj drug nego nekoga nikad nisam u životu nije vidio. Dajte momci, ali neko je ostao bez sina. Slažem se, meni je stvarno žao. Neko ko je mlad je poginuo zbog vaših sukoba, zbog svega i vi govorite obojica, govorite o tome da je bitno koji dres nosi. Ja ne mogu da ispravim krive djeve koji dres nosi. Samo, znate šta? Rekli ste da je bitno da je delija. Da vam kažem, vi ste me pitali ko je poginuo direktno na stadionu. Ja vam kažem, jedan jedini čovjek je poginuo direktno na stadionu, trojica koliko mi znamo su poginula u sukobima navijača, svi ukupno zajedno sa tim čovjekom. Taj čovjek je bio delija i ništa drugo nije bitno van toga. Ne može se ta činjenica kriti. Nismo mi njihovog čovjeka ubili, nego su oni naši. Ali vi ne možete shvatiti da je bitno da je neko poginuo, mislim, to je bitnije od svega. Pa to je bitno, ja sam rekao da je čovjek čovjek. Vlado, vi ne možete zbog prirode stvari, načina na koje vi živite, vi ne možete se potučete, jel' tako? Fizički. Naravno. A inače, jer bi se onako... Naravno, da sam zdrav sigurno. Da ste zdravi, sigurno bi se potučili? Da. Na taj način razmišljate? Pa, znate, to je borba, mržnja, jedan dan u godinu. Znate šta, ja sam za čistu tuču i tuču pred derbi, pred neku važnu utakmicu. Vi ste za tuču pred derbi? Znate, to je tad normalno, znate, ali normalna tuča, znate, da neko nekom otme majicu, da nekom otme šal. Ja ti kažem barabe. To je, da vam kažem, to je normalno, a nije normalno da neko dođe, pa na primjer, potukli su zvezdaši i partizanovci pre 3 mjeseca ispred medicinske škole, pa su našeg čovjeka izboli nožem u pluće. Pa da, to prilično nije normalno. Hoću oko ti tuče da popričamo, kad se potučete? Zašto se potučete? Šta treba se desiti da se potučete sa delijama? Oni se tuku. A šta se pazi, da sve to sveže dubok koren i sad ja da ispravim krive dvije, to je nemoguće, ne možeš ti misliti. Ne, kaži mi, želim mi objasniti taj moment koji se desio. Pa pre utakmice posljedice nema pravila, nikad nema pravila. Nema pravila. Šta prethodi tome? Jer se prvo, čim se spazite, odmah se bijete? Momentalno. Momentalno? Momentalno. Zato ćemo malo da pogledamo blok reklama, ovdje ću zamoliti i studente, dakle, 3. godine Policijske akademije, malo se uključuje ovaj razgovor, da vidimo kako vi sarađujete sa policijom. Molimo se reklame. Kad nastavimo priču, Delija Grobar i uživo studiju televizije Pink, emisija Stavovi. Kako sarađujete sa policijom? Pa nikako. Zašto? Pa dobro, oni rade svoj posao, mi radimo svoje i tu se negdje mimo vozite, jel? Nismo mislili smo duženi. Dobro, Delija kako sarađuje sa milicijom? Nikako. Opa, zašto? Znate šta, mi smo dugo bili prvi na crnoj listi milicije. Koji god prisustvovao u utakmici, bilo kao gledalac, bilo kao navijač, bilo kao Delija. Utakmici Crvena zvezda, Torpedo, Kutaisi, zna zašto je to tako. Zato što smo bili bijeni radi jedne jedine političke parole na utakmici gdje nije bilo ni jednog navijača, ni jednog incidenta sem te parole. Kad su naši ljudi bukvalno prebijani, kad nije smela da im se ukaže pomoć u bolnici, kad ih je po 15 bilo u... A parola je? Slobodane spasi Srbiju i ubis. Aha, Slobodane spasi Srbiju i ubis. Dobro, znači, to je zbog te parole ste bili bijeni, a ovako inače, kako sarađujete s policijom? Nikako. Opet nikako. Oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao. Za vreme Miloševića, vam kažem, bili smo na crnoj listi, pred utakmicu Jugoslavija, Hrvatska. A sad nema Miloševića više, sad pitam kako? Nikako, oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao. Studenti 3. godine Policijske akademije, molim vas da neko uzme reč od vas, da čujemo
Znači, i Grobar i Delija kažu da nikako ne sarađuju sa policijom. Hoću da čujem vaše mišljenje, samo mi se predstavite, molim vas. Ja sam Cmović Ninoslav, student 3. godine Policijske akademije. Dobro. Imam pitanje za obojicu. Dobro. Da li mislite da su postupci naše policije prema učenicima u neredima blaži ili stroži u odnosu na inostranu policiju, pošto ste bili u inostranstvu pa nam to uporedite? Dobro, ovo je interesantno pitanje. Dakle, ajde uporedimo pripadnike naše policije i... Ma sud isto, policajac. Sud isto, nema pravila. Isto, ma bukom isto. Znači, ti si mišljenja da i strana policija i naša policija je isto poji? Da, kad izbije neki nered, znači ono kad krenu, razumeš, u akciju, znači onda nema. A inače ovako kad su neka pregovaranja, mislim, na zapadu su 10 puta kultivisani, znači nema tu malo, znači nema... Na zapadu je kultivisanija, to da, znači kad pregovaraš s njima vamo, tamo, prije 10 godina Final Four u Barceloni, kad smo nosili neke transparente, neke barjake, vamo, tamo, on čovjek lepo dođe s tom popriča, pa se lepo kulturiška, znači persira. Jel sa našom policijom možda pregovaraš tako kulturno? Pa sad zadnje ne, da, može se pregovara, inače pre je bilo dubože. Jeste bolje, ali nije to, razumiješ, ni nalik kako na zapadu. Inače kad interveniš, znači nema isto. Tu je policajac i nema mnogo filozofije. Dobro, slušam. Pa, donekle bi se složio sa jednim delom što je rekao. Sad ćeš da se složi. Da je, na primjer, zapadna policija kultivisani. Apsolutno su kultivisani i za razliku od naše policije, apsolutno znaju posao, znaju ingerencije, znaju u kom trenutku. A što naša policija ne zna posao? Ne, znate šta... I šta to znači da naša policija... Ne, šta to znači da naša policija ne zna posao? Hoću konkretan primjer. Konkretan primjer vam je to, da, na primjer, izbije tuča u 8. redu. Dobro. Policija stoji u 47. redu i počne da se spušta i bije sve redom. I onda se pobije cela tribina. Znate, mi kad smo bili u... Sad ćemo doći do zaključka za cijela tribina da se pobije zbog policije. Ne, pobije se s policijom, znate, oni idu i probijaju se kroz masu. Pa ne, nego treba da vas puste u 8. redu. Ne, ali od 47. do 8. reda postoji određen prostor i na stotine ljudi, na hiljade ljudi. Hoću da čujemo, molim vas, sada neko uzme da prokomentariše ovo što... Evo vam čist primjer Zvezda Kijevu. Tako je počela tuča na Zvezda Kijevu. Počela je tuča na Zvezda Kijevu zato što se policija probijala? Da. A što su oni probijali sami od sebe? Ne, oni su vidjeli nerede na osnovu. Znači bili su neredi? Ali znam, pazite, bili su neredi između 2 do 3 čoveka. A posle njihove intervencije bila je opšta tuča, nije se znalo koga bije. A da, obično nasilnice završene 2-3 čoveka, pa nemojte mi to samo reći. Da vam kažem nešto. Kažete? Ja sam bio u Lesteru. U Lesteru se desilo da 3 čoveka koja su došla kolima iz Banja Luke ubacuju predmete u teren. Nije bila opšta tuča. Ta 3 čoveka su snimljena, ta 3 čoveka su onesposobljena u roku od 1 minuta i nikakve tuče nije bilo. Dobro. Bio sam u Leverkusenu, naš čovek je pao zato što je bakljom pogodio nekoga. A obično policija baca baklju po stadionu? Da vam kažem, ne, naš čovjek je pao, ali znate šta, nije bila intervencija na stadion. Bila je intervencija ispred stadiona, znači kad se utakmica završila, rekli su ti si taj, ti si to i to uradio, pokazali mu snimak, odrezali mu kaznu i priča se završila. Pa to čuje mišljenje policije, ovo što su predstavnici Delije Grobara rekli. Slušam vas. Htjela za vas jedno pitanje, da se stavite u ulogu policajca. U takvoj situaciji šta bi uradili i kako bi suzbili taj nered? Pošto je po vama policija uvek stroža nego što treba da bude i što uvek po vama prekoračuje ovlašćenje. Znate kako, ne postoje samo Delije i Grobari i nisu čak ni oni najortodoksniji navijači u Evropi. Postoje navijači u Grčkoj, postoje navijači u Italiji. Mi pričamo samo o Delijama i Grobarima i naše policije. Postoje navijači u Engleskoj. Znate kako, da vidite njihovu intervenciju, da vidite njihove metode rada, onda bi nešto znali. Inače ovako, ako ćete vi i posle Miloševića pričati mi smo najbolji, mi moramo to da radimo, vrtaćemo se u jednom začaranom krugu. Šta vi očekujete od policije kad se pobijete? Znate šta, očekujem na primjer ono što je u Grčkoj. Da kažem, molim, pa ćete biti ljubazni se ne bijete. Da vam kažem, policija u Grčkoj ne ulazi u kopu. Ona snimi izgrednike i kazni izgrednike. A ovdje se to prenese na celu tribinu. Izvinite, Tanja, vi niste bili na tribini kad je bila tuča. Hvala Bogu. Da vam kažem, kako razmišljate o profesionalnosti policije koja je posle utakmice Zvezda Torpedo Kutaisi hapsila ljude na osnovu toga da li im je prljav dlan ili nije? Prljav dlan? Da, lepo, na izlazu izlazite, aha, pokažite dlanu, ako su vam prljavi, lepo vas prebiju, ubace u maricu i voze. Ne razumijem, slušam.
Šta bi vi kao navijači radili da je kod nas, kao što i u Engleskoj, da je publika mirna, kao da gleda pozorišnu predstavu? Onako...